Obuhwezi bwa sola bwahebwa y'omukuru w'entebe ya Katana bwashima district Jematu mu bice bihanda kandi mu maziro miliyoni zikurenga 17. Ebi byiziro bwa nyuma yo byabenara bahombwire bwo mwazyo ati akashanga abana bari yo mwirima kandi isomereri neri yabine uburema mbenu nekintu kikuru munonga kugira passion kureba ngu atarisi ekiro abantu nibahweza kandi ubuziri solar panels nikimanyisa ngutorije kwinkaringa esente ez'amashanyarazi. Jema yagarika yabagurira n'ebikondo byo kwanikaho ebitare kandi yatahonora abihanike sente bagira ngo ninyiba sente konkanye koziremwo murumo kureba ngo ezi panels nagira ki nazireta kandi ninza kuronda norazigire ki noraziteho byona bikahwa abantu bisheke nko kunabira naresiro bugari nkagera ki nkaha ababire bine uburema batakutambura na hati nabaretera kandi nebindi nabyo biliyoni bigira ki abebembezi bishomero nabari kuri abantu bino burema mbere yabo batugambire nako yabeji bari kurabamo ahabwo butahweza abandi nibatomerana barikuza omuza toilets nibabandana barikugenda barikuronda omuhanda go kutora konka habo umwirima gubiye gutuberira umwirima nintekateka abashumo kuruganera izoba tubarigarika koranzisheke abantu abinge mune mingi ishomero y'abarima bakabergegekerera abembezi b'abarima bonka konka cya person kusima kurengo tekatekireho kwabasa kuturetera amataraga mwene hati twasima munonga ntongera kusima mama kusima munonga ubare kutekateka abana ukamanya ikiba kwetaga cyenyini then ukakiteko mu nkora oguno mushana isheke tergarika kuzo mu mwirima erinde ogundu murundi Jema bhanda yaraganisa ishomero rya Kagazi Primary School eri kushango mu Masheruka na Bgonyi Central Primary School eri kushango mu Bgonyi Town Council ngo nago najaga hereza rera beja bino burema baganyirwemo nabo ninza kubarondera panels ninzi baretera nko kunaretera ki amakuru agasha kwa Michael atwachire